don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Ukito. Welcome to Amabenza to TV. It's the Nedbank Cup. Stellenbosch 2, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by Kido. Stibo. Yeah. Stibo. Yeah. Phinda uthini? Stellenbosch 2, Kaizer Chiefs 1. Hayibo, badliwe. Mamela. Inhliziyo zabo zidadaphi? Inhliziyo zabo zidadaphi? Mamela. Bakwi-chest pain. Yes. Ngibhlungu ubungandiphethelanga lo mfana lona owangapha othanda ukuhleka kuvela uGovana. Ukilo. Hayi man. Bona basihleka yena sibonise uGovana eplayethi yena. Hayi mamela. Kodwa ke Stibo mamela ngixelele. Thina sizufana nabo King. Yabona ke abantu entertainers eziya kule nansika yakho kule channel. Mamela ke. Namhlanje bathi hayi ukhosha ababini bebesithi we are cruising nicely. We are doing this thing. We are doing that. We want Man City. We want today Khalil Ndu. Yathi spark. Wakhala uzolela. Bayalila. Mamela inhlozo yami njani? Idade mafuthe. Uyabona ke ngoku. Mamela ke ndiqithe kancane apha xa ngizawukhothula. Mamela ke Steve. Uyayazi mosiswa ku branch enkulu apha ePhilip eye Sundowns. Mamela ke uxelele. Kukhona abantwana abazalwa ngutata wabo. Uthe ukhila ngontombi kayise. Umlomo wabo umanzi. Manzi intente. Hayi. Untombi kayise. Balapha. Mamela iSundowns yenze lento yenziwe siStellenbosch namhlanje. Yayenzile nje abonisa ukuthi hayi nje kamhle nje. Clean nje futhi. Mamela basezodlala intombi kayise. Bangcola ngokuthi iligi yabo. Iligi bayiqhubela nini? Mamela babangafuni into ezingasoze zabo. Mamela lisanza. Mamela Steve, yabona bayangcola ipain ibuhlungu. Izozabo mamela ndihamba ke ngoku. Ndithi kubo mabayeke ukugxeka ocoach beChiefs. Abacoach kudala bekhona besenza into eright. It's just that namhlanje iplayer yabo iphose amanqaku. Babayeke ukugxoka yonke into. iChiefs idlalile iyenze yonke into. Cha ke ngamathuba abangawasebenzisanga. Babangagxeki ucoach xa bewina ngomso basathi this coach we are cruising nicely. Mamela we done. Sandawana. Mawubheka ku game elandelayo eSundowns uzokora bani? Hayibo. Mawubheka. Wakoheva ngoLeon. Leon. Uyamazi wakoheva ngaye? Lo nimsayine ngale. Uvile ngaye? Unamba bani kana? Ndibuzile uvile ngaye na? Uvile ngaye. Uvile. Ukore nge-debut mhlekazi. And wakora 2 games 2 goals. Mamela ushalulile ngathi wenze njalo naye namhlanje. Ngathi wenze njalo. Ngathi wenze njalo. Mamela thina sidinga umuntu onokora. Sibethwa ngokungabi na coach. Ushasha ukora unamba bani? Uyakora nangehip. Unamba bani ushasha? Mamela. Unamba bani ushasha? Mamela sizaya kwinombolo. Sizaqhubela ngayo inombolo. Ndithi ukora nangehip. Akho nto ongakoriyo kwiSundowns. Mamela iinumber ze-players eSundowns ndingazibhala kubuye uyesu but andizuzibizwa kwangoku. Ndizazi zonke bafo. Mamela my match inamba yeplayer ithembile angeke ubhatale nix.
uthi makumatch play inamba yeplay ngithembile angeke uyibhale Ukhuluma ngihambe. Ngiyahamba. I win. I am Ukhuluma ngihambe. Sibo.